Oras, selamat pagi bata ganupan, Bapak Inang, kuliah nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhurta bani sogot nyarion, ise saya hadami use nasyam. Marhitehon ni rigapan siganu pari bata ayat tarian sadarion. Selasa, tanggal 14 September 2021. Aima natar surat bani buku Pesalmen bindu 56 ayat 12. Sonon ma ihatahon martenger nihur bani nebata duau seng mabiarau mitor kawanon ni jolma maau. Hita haganupan hita sebagai jolma adong dotene akula adong dohomani tundui janah adong dohomani perasaan. Nah totu perasaan onma naboy membedahon sonahado pangahapta sanggah mandopakon sada-sada pahara ibagas 10 tahun. Ase pasu-pasu doai bata anggo iberene bata perasaan marah, perasaan emosional, perasaan mabiar, pakon buy ope perasaan-perasaan nalegan. Nanggoy beda-beda hon hita, raon perasaan negatif, raon perasaan positif. Tentu sesuai hubani dalan pakon namasa doai teneh. Nah, jadi sonai do humani agi bani panorang sogoton. Ya jari hatani ne bata hita salah sada humbani haganupan perasaan ai sonah do hita anggo sanggah gubir mahita. Anggo sanggah mandopakon hagobiron mahita. Ahado namasa ahado na terjadi ibagas goluhta terlebih ma songon pengalaman ni Raja Daud bani Pesalmen 56 on. Ado ga ina masa bani taganupan songon nebotoh kita Raja Saul mangayak-ayak janah maperburu Daud bani panorang ijia halani biar ni lari ma iya litun ma iya HP ni ibagas pelarian ni ai pe iya tertakap dohomani iya ihuta kat. Nah ijon ma marhitehon ni masa ai ibagas biar ni ai Raja Daud mengakuhon hataon martengir nihur bani naibatado au. Nah totu rasa percaya diri nasi sonon ialami Daud ibagas parguluhan ni halani ibotoh takas teneh. Bahasa porini petongon sonai maguguh ni musuh ni sonai mahumani tentara Palestin nama nakap si ai tapi anggo ilobe-lobe ni nebata nalangdo haganupan ai. Ay maase itaganupan Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay maase rado huma ialami hita sonai teneh. Maluah hun babah ni singa madabuh hubabah ni buaya. Na totu on mapengalaman nabuhi parohkon gobir ibagas parguluhan ta. Maluah mahita humbani sada masalah rohma kopit. Tapi marhitehon ni rigapan siganu paribata bani sugut nyeron malas tumanghurta ipasingat ko bata na parlobe maningon boydo idah kita bahasa ibagas hagobiran nedopakon hita ibagas parguluhan taon HP ini mangacari hita bahasa ahape
parlajuan, ahape, sitaronon, ahape, naboy, patubuh gobir ibagas golukta. Maningon boy do hape ni idah kita ay, gabe dalan ni nebata, gabe hite ni nebata, laho mengajari hita pasal marhasabaron mandopakon na masa nalang boy irubah kita. Ay na perlu betini. Napaduahon, bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, totto maningon boy do humani idah kita, sonahado kita, asiboy songon daut ay, porini pihapeni, sangga ibagas gobir, boy tetap adong, percaya diri bani, mitor kahuanon ni jolma maaw, totto hata ni Raja Daud ijon, sedo hata kesombongan, sedo hata gijang niur, hira-hira sonon tene, langadong haganupanin, lang sonay. Jana hita pe, sonay do humay bagas golu taon. Tetapi, marhitehon ni hagobiron ni ay, Daud mangidah, sangga idopakon ni haganupan nama sa ay, ibagas parguluhan ni ternyata hape, adong do hape, nagabe iyanan pangunsandean bani. Adong do nagabe batar-batar bani. Ay ma nay bata. Ay masay pangakuan ni martengir niuhur bani ne batado aw. Marhatengeran bani ne batado arti ni ay pitah marpangusan diyan buwan ni ne batado hasa Raja Daud. Nasonay mahita ibagas namamukah parguluhan ta, manlanjutkan aktivitas ta sa ganjang niyaron, marhatengeran niuhur bani ne bata, na mararti do ay, percaya diri hita lau malakah kon lakata, bani sugot niyarion, ibagas guguh na humbani Tuhan. Tenger uhurta, bahasa, sa bagal ahape persoalan ni do pa kon hita sa ganjang niyaron, duh upitine bagalan kuasa ni ne bata. Jana porin adung pehumani halak na marsugam niuhur hubata halani hapor sayonta maningon do boy humaidah kita songon pangakuan ni Daud no kanayay tene. Bahasa mitor kahunon ni Cholma maaw artini ay pemahaman na si sonon siol patuguh kon uhurta, siol patotap kon pikiranta. Bahasa adong piguguh ni Jolma haganupan ay ma marharohan humbani na bata. Na ay ma ase anggo adong musuta maningon isa dari do bahasa guguh na dong bani ay penahumbani na bata do ay. Jana hita pe, guguh na dong bata Jolma onpe, marharohan humbani na batado. Ay maasi maningon ipakihita do haganup guguh ta, lahu mangidangi na bata. Maningon ipakihita do haganup guguh ta, lahu pasangap kon na bata. Maningon ipakihita do guguh ta, lahu makorjahon harosuh ni na bata. Jana, naparpudi sahali bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus on mahape nagabe tenger ni hurta. Bahasa pengalaman haluahon humbani bage-bage ni hamaholon, humbani bage-bage ni sitaronon, humbani bage-bage ni parlajuan ibagas 10 tahun lambin patotap kon hahuron tama ay tene ibagas nalaho mangidangi na bata. Artini ay ipaula kita maganup guguhta. Lahu mangidangi na bata. Ledo maparlobe ibere na bata. Guguh bata. Jana ipakihon hita mausi guguhta ay. Lahu mangidangi na bata. Sonay age mangidangi hasomanta Cholma. Amen. Martonggo mahita.
Terima kasih mang isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani diar layakmu, adok manugu-nugu uhur apa pikiran nami. Rosi na manorangi perguluhan nami merhite hatamu bani sogot on. Ibagas sadari ontongon Tuhan. Ipatotap ipatuguh kamhanami. Asepitah marhatengeran hubamu mahanami. Janah totap mahanami homani. Ibagas tengir niuhur mandalani guluh nami sa ganjang nyeron. Asetar bahen hanami Bapa. Mangidangi ham marhitehon ni pangidangion na terbaik na boy ibahen hanami. Halani hanadup icalo hanami na marharohan humba mudoin janah ipolak hanami mahaganupanin Tuhan. Domu hubani malas niuhur nadup yapehon ham huban nami. Janah sonai mahumani hanami pamalas uhurmu sa ganjang ni Arion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Calama nami rapakon tonggo namion. Amen. Ora sobat taganupan Bapak Inang, salam sehat, janah selamat mamakehon pasu-pasu na humbani na bata sa ganjang ni Arion. Horas, horas, horas.